hands over here. We start moving, so this is more difficult. We start to move slowly without crossing the legs. And I can do this. I try to slap his hand. And he tries to get out of it. So if I slap, he tries to get out of the way, so I slap into the air. So on one side we're kind of working together because we don't want to lose touch. On the other side we are competing a bit. Okay, give it a try. Den ene har under, den ene har over. Skal I arbejde sammen her? Men han skal forsøge at slappe over fingrene. Du skal fjerne din hånd. Præcis. Ham der er under slapper. Så rytme med fødderne, ind og ud, ind og ud. Og så slå ham. Og igen. Ja, bytter først senere, tror jeg. Ind og ud, ind og ud. Ind og ud, skal du være klar på? Præcis. Kom så. I skal arbejde sammen med fødderne og mod hinanden med hænderne.